Hot bill weekend hon en campaign of weekend chibai tu nei hol impeding a hi le tu lai ai kam su adinga headlines le sing tang mi ten kum tampi struggle nonga UPSC hol launching nonga felma ma hat ching hoi hau ki bi ho pedinga amai le all India renga 673 hi a yai tuina hat ching hoi hau ki bi struggle dan te le a launching chung ta ga i ho peding hello hoi Hello. I was in a Hornbill Cable Network calling very big congratulations. Thank you, Pak. UPSC result ana min hung so do cho feeling pitiam sok tho mai le chi na expect bang ha mai le beyond expectation. Results huni to tuan jang isel in memories ke hana line na. Pung around pung ka group 6 o'clock ni tha alanga results hin pung nga ko na ka nga hin. Phone ka khot na ka join notification ang pau ki ve hin hizan le notification ang PDF ang ki send ka download ka min ka bana ka mo sun ka ke pa among jingin aji so 5 years ka ki gong ai phatin lots of struggle hin after so much of effort imin hi chi PDF ang jaw su ke ang ka ke pa ma jingin hi chi ka feeling to athuang sei the ya explain the jang hi di po ya Okay. All India ranking ahin 673 hi chi na best effort time ai lo le to na nung vet ki dai le it could have been done better chi sang hoi zona ball thei da no min te na ti thawam nung ko mawang chu pi thei chen chu ka pi hin na and ka lung thain aji chu there's something to start na la ku na aban chi na this step ka nei tan hi jang le chun kai malung ge lawang chu opportunities elo attempt jang ki nei na la hin improve thei lawang chu kum kha kum ni ta bang chu pi ki thei ti wang ka ke la to na sei dana ko na tu chu an lo hin nai a fourth attempt dan ta ma hi le jat be na ta anga ve na fifth attempt adang ho pass record hi piti mam ke UPSC journey here short very long journey here na 2015 graduate ka sai sun kana ki pat heta and first attempt to second attempt here prelim kana fail and UPSC here stage thumu ma hi and prelim o min abana stage second na to mains o min abana interview o ma hi and a first two attempts to prelim kana fail and a third attempt to prelim ka pass and is on the mains ka fail ke na just what next attempt to prelim ka pass mains ka pass interview ka fail ke intin la tu ko mahera na to interview jan kalhun in final result jan kalhun in evel hin stage zo sia hi prelim mains interview ban bana khatwe ka fail aban ka kal mains ka pass aban ka kal interview ka pass aban bana ta all ola kong kala hin jiso go ma chu fifth attempt na kum nga lang ka insulo da hi okay chi to hi UPSC hi ta le kilung hai di hen ti ma hi lo na kum no chapang na la fighting spirit jo na nei hoi to na line hoi ta kha ni ve thum ve try na la din ti thom piam na longgel kalunggel awang so hi le exam khat ve clear le overall idea ni khat ki nei time iti le khasima iti strategize board di ham kat ti hem kum nga jan jan hi chilar na dinga chu kum nga kan sulo he na to he le final selection ki mu phat ahin idea ni khat ki nei he le kum nga a hin ki sulan hi chi ha ha ki lan chu to khat ve imwa hi mo nga ade chu nung ka sajap hi nei le say at least kum khat at least one attempt ta bang be hi ki piget the an lang na I improve jang le phat che I improve hi jang le chun ila jang hi well settle na lung thai sia la to de cho hi jing hi chi tu ta dia ka lung ge la hi toy limelight headlines ai lo le mi ho congratulations ball airport on reception ki chu tho ye hi tai na chi no wonder history we ai le how le lal guite chen 2010 in third rank in direct IS ahing mu pain chi zo a 2012 in isopino unrun mo in chen ahin mo in chi bana ko na hi dry season lean season hi tan na chi UPSC hi emi ho hin mental ta ki zo lo ta ma hi lo le
competition hi sangwal ham iphiam na experience cái mà mua đàn hình hiện là UPSC hiện 2013-14 là chun a syllabus an khialent examination pattern an khialent e ho hi selection hi vele chun tua zwan an se ma 2012 hi ta na last selection tu tele tu akhang tha ong ki hung ho dinga hi guidance la na de hung hom tain aji chu anamu sa hoi vele chun am ho chu all syllabus ong hi taw na guidance la thei lo ak ki hung tha ho dinga chu recent selected lo ja chu guidance ga la na the elo le I doubt ho ga do na the hung ha ta na hi chi chung chu na chu syllabus elo le examination pattern ong ki khial ke le chun hi chi ki ka adjustment neu khat hung ngai jin hi chu ka la chu mi tam ta amu the di jang le chun akum beginning year si poi na poi moi UPSC ki got na ya I got til kum ni kum thum poi thang hat na lai he kha sim ki pon thon na lai hen na hi jang la tam tai hi chi kum ni kum thum apot tho lai ta ko guidance an proper guidance lo ji hin asim di lawa sim ngai lo tam ta ni ki sim khajin hi le hi chi ka hi chanam khana amu de lom dong mu lo jang tam ta hin tin ya ji chu ke personally a jang chu hi le ka ki got 2015 na ka ki got na ko na hi koi ma selected nai lo hin mental barrier cho tamatam hen aji so imit na e ma mi e lo le e gama ko na hung kun do koi mai mu lo le e ya di hi lo ngam ham na kol ti ho bo si ad ham ti ho ve lungya khat na jin hi la hi chi mental barrier jang so an nai na no doubt hi chi chung chu na chu zo ka se syllabus ong ki khial to hi le chun exam no mo nga ki gut dan hung ki khial aban a guidance hung va na cha so multiple factors hung ki gom khom ka mu kan okay ton se chu apatan hung ki khial chu factor khat din factor definitely factor khat hi na ai tu cha hi UPSC hung create hit ta lo hin nang kyo se elon thing lang mi tam zo kilung neu ta cho lekha ki thip lok thu di tam ai hi lo le ipti tam what is holding us back ti khat omin toy nang ice breaker hong pang ki din chila hi ni dang lai ISC all sam zo ham hi lo patan ki khel lo factor dang in play factor dang hi is there anything at play anamu am nang in toy ipja hi chutama chi barrier crack zo di ki lo ham ti cho zo ka se factor ho jang zo hin na alang khan ai vet le hin ke hi ka ki gut he tam zo ti hlia kan ni la kol ho tong ka ki hai direct ma jingin min dang ho koi vet le hin ake support do tam movin na as a society ang ki support aji chu UPSC long process e chu nga hi sumjang lu na lu hin a coaching la aku ki chai hello coaching la aku e jang kana ge la chu coaching ke lan tin coaching a alu cha cha ko ha le jang ke pin tin le asum chai ke chai ta aban chu e sim den ki gyal hin jang la coaching a sum in su lu zo phala khun test series hum ki join ke jang chu prelim a test series chu mang ki join prelim in pass le mains a test series hum ki join na hole coaching na join ham ke hi 2015 a chu ALS a kana join ALS a ka join in tin hi chi zo course man ho jong UPSC aspiring tam thodi ya course man ho ti ham ne ho jong highlight lisna tu present a he le min ha zo pe hi ALS vajiram ti hovel hu hitan na hi chia hi average a chu GS bo sia khu lakhat ke ta bang na abana optional a ko chuma ke lakhet se hin optional a khu 50000 ta bang cha so coaching se a GS to optional ki gom khun 2 lakh tak hung lo ta na hi chi so just di iki gu lai hitain te ka na banga prelim hung pass kit khu test series hung ki jaw kenin test series a khu optional a khu at least 12000 to 15000 hung kenin GS a chuma ki jaw ket GS a khu 15000 to 20000 hung ket na abang khat khu essay a chuma ki jaw ket cha so prelim pa jang le khun a chum bia 30 40 lam hung ki jaw hung lut ket hin hele cha so e man iki gu tila chu a coaching fee lak ni abul ben ai pia chu ki chai da na ki gel hin jang le yung ki gu ta ta phale exam i pass na ko expenditure hung tam ta banga uma hian means in pa jang le chun mock interview hung ki join ke ji na abana dress or formal dress or hung ki chok ke ji na cha chu all process a hi sumjang alut ne sumalut ne ka ti wanga chu te ha support jo lo elo le hi chi sum ha sa ho dinga chu ka motivate na he point na hi jang la ka sei num pen choi hi le chun sum ha sa hin alang khana chu society jang I thei kham khamuin ki support tu hitin ke zo ka sei ban seng ka tin ele sa kana line kala cha ya hi to UGC in funded khat Jamia Millia Islamia University Delhi ya ko residential coaching academy khat umen hi chia khu hostel facilities free hi na library jang free 24/7 hours pin e man mess fee bo se chi so sang ni le janga ka pi hin ke jang hi chia kana umlo na pen choi le hi chi tua UPSC coaching center a hap sa khoi le lakhana in baharang sang som wal chong
10 to 15 hi jin ten la si a sang som 10 to 15 ka in langan thot di chu ka gel ha sa kana sa hin na chi ja hoi la hi ki la hin aman hlom penin ke jang kalung dei bang le kha ka sim thei dem kana tin ja chu ka khul le na chu loi le pai ho through content a ka khul le hi chi ta bang facilities government in funded hi na e ho minorities so SC ST ho dingai special tai koi piu hin hi chi kan mu pha chun hi chang hi entrance test hin entrance test ka ji le ka hung pass wa ang le ni le 2016 aku nai tu chang ke hi la chu ka hian na chu ta igya la hin hi nge suma lut nai jang suma lut jang le chun hi chi ta bang opportunity si aning ning ki hol hit na to ka se ke ko nai kha hi tan de hiang ku hi chi ta banga hostel fee free a ke pi hu mun thum ma hian adang jang ma hian hi cha aphat na ke trela hostel free hu free che che hi lo hin test series ho jang provide ke no na zo ka se extra expenditure ho jang provide ke hin am ho ku to jamia milia islamia ku minority institution pangal ho a hian na am ho ka phat ke na ku to prelim pass ho cheng cheng ku am ho ke thu ko moving the test series ku free a join sa ke jiu cho am ho ke ja chu mi tam ta test series join zo lo ho jang prelim a pass na na le chun prelim ka pass e tia sei jiu le chun test series ho join de sum ki pi tu ke na chita banga chu e hon kum isa ham khat UPSC na ake select ta poi ti wa ina isei sei wa ka na lo de hin na ichana student ho tu ichana ki inspire tu du ham elo le asum langa pu the ichana ki support tu du ham na hi chi so mi zo si hin student bo si aki hung ho bo si ngan si daw hitin e ma personal level in ibol the bo leo na ti bang chu ka de sa hi okay to ai emi ho ngai to dan overnight success dan na say hin it's never like that ma na izo dong chun na say nin struggle days a chu mental stress point of giving up breaking point be breakdown di ta banga phatam ji thawam leise dagum talwa chu bo chu ngai to sun jana yang ham ta bangam hi pa ma jingen UPSC hi event le hin te ka na banga chu tu chung ka hum ta na e po na chu kilom ta in lam tu mi tam ta na vele ama hi UPSC ki nge tin ya nu ta agelo hin hizang le chun behind that kumnga struggle kan hian na mi tam ta hi chi kumnga chana mu ji point UPSC aki select ho bo se ko hin ko vele kon mu nu ta mu do da na bang an gel jin to UPSC ki go thi struggle tam dan so nini le kha ke simjin long do ta ke simjin athar dai ni le ki la su do tin ki mu zo lo dem ki ti jina a for dai ni la thanum ta ke sim ki ji ta bang up and down si part of the process a hin he chia hi chi topic is say to tu a he new ka highlight no ki mental health na mental pressure jang atamin stress jang atamin UPSC preparation ni he chi mental health hi chanam khana jang su kha hin he chi ho jang hi a ki wung ahum ki wung de ho jang hin a UPSC hi IS mu a power a lo le hi chi a positive lang bo si ave amu ki wung hi lawen UPSC ki go ni it need hard work na dedication no kumisa ham khat minimum 2-3 years ke so 5 years kala neu khat abang khat chu 2-3 years ang la the hin na hlom jang la the hin ja chun kumni kum thum na pi ngai na prime time of your life na aba na hi chi mental lang jang chi stress om jang chi neu aware hitin hi chi aware zo nung sang phal hin aki gung nu ho jang ki gung leo hin de sa umen aji chu to ai ve le hin UPSC no si ki mo gut gut da na om jin aki gung itam ba BSc ovin aki gung to a selection rate hi a hlom ta in na aki gung lo de jang tam ta ki gung di ho bo se ki gung le hin phade hin hi chi hi neu khat UPSC mo thanu po hitin aki gung di lo ma amu thei di lom hom wang chun I really support it na part of the administration a umbang se ho dinga thil phata hin hi jang le chun mi min ibon se ke win koi chu hoi lai chan hung thiam che e ma chu hoi selling ki he hitin na mi zo se ki mo go daw hitin aki gung nga chun to ka se ma banga chu 2-3 years na pi nga hinam kumlung ke kya lekha na sim nga hinam minimum per day a chu pungka se gi pungka ke lekha na sim nga hinam na i cho ta bang chu hoi selling hi chi stress ho chu na la zo de nam hi cho ta bang chu well aware hitin chi ta banga chu kala zo de mo nge ti pha do se hin ki gung wi te ti so ka sei do no hi ya okay chi chunan se interesting nei ho hi apiang zo se IS itup jeu in atam zo Indian Auto Service la mai lut kha jok sapat mi tam zo hi UPS jong mulo di hi wanu le pasum se nga lifestyle manga at least judon na hi ake UPSC ka prepare ti khat ai le UPSC ka ji try he ti khat to fashion khat dana che do ta na to na say to very valid point in ke ko ma ma jin chi UPSC hi na sim izo na sim tan 7 to 8 hours. It's not simply studying na study sim ta sim hin how do you balance your life na hin koi lekha sim to thil dang to iti
na balance some over stress law na di nga hilo lep so that it can stay sharp ni khana hi pungka sigi pungka ke ta bang ke sima hian he chi chu exam to ki gam hlan hin lai exam hong ke nei le kun hong ki increase ke ji na exam hong nei hala khat hong hi le kun 10 11 hours lang hong ke chi ke ji hian nang iti na manage jam nang early riser na hiam ilo jan son an to ji ti na boram ke hi le early riser jang hilo agai ki tho jang hilo alai la ka ti 7 8 la ho na hi ja ki tho ka hin atam zo wang hi ke choi le hostel am kan hi ji hin library atam zo ka jangin library atam zo ka jangin hi chi mental stress hi jo ta bang manage na de jong strong friend circle hi kan nei na te kan bang su nai le khain sim ihung tim lang le ni la lang pung li punga ve loi ho to chadona ke pon hin so dona cha topic dang hoi ke sei le chuni chanam khana chu sunum ke le kha sim na mental stress su kila do de stressing dana umen na abana ka bol ke ji kha choi le kha sim phala hoi sela ka simin buni phala hoi se bu kanin imut phala hoi se ka mo ni mi bang khanin kha sim ma jang bu ki choi a kha sim gun chu ta sim dana hi jang le chi chu ken ka bol choi le kha sim pha ji lung thim hoi sel fully 100% dedicated a ka pinum jin na buni phala chun de-stress ta bang le khajam chu beng ko da bu chu lung lu ta kan ni chi ta banga chu chadon pha jang la khun cha chu hoi sela loi ho to de-stress na ka man hin hi chi chung chu na chu ka sai friends support ngai ma jingin aji chu UPSC long journey hi ji a hi prelim mains interview ka ho pum khat lu di sa ja hi abana failure is part of the process ta bang hi chi exam a hi ja chu e la dai ni jang la loi khanin ama thanu ja chu ki support tu le na tu ni le kha sim ta sit ni jang le ama chon e le kha sim ngai te chi a chu ki chi jinga ma tha sit ni jang le e ji ang cho ma hung ti friend support cho ngai ma jing abana chu hi chi chung chu na chu le family support jang ngai yan aji chu UPSC hi full dedication ngai hi full dedication ngai chu as part of the family if family khana phang ka buinam le chu ilung thim pum pi ki pi thei lo hin ja chu family support jang ngai yan abana a must on academic de le kha sim na langa chu strong friend circle wang hi ka dai sa ma jing okay chi UPSC na exam na dinga hi serious wala char so cut off di ho hi lo le ti social activities ti na ki adjust sam a Christian hina wang choi le chun hi chi spiritual life chu mo cut off the point na aji chu zo ai sei hun time UPSC chu stress tam ta men hi chi adia chu hope chu e ho spiritual langa bible a kuna hope ki mujin peace of mind chu lai kuna ki muji hin na ke ma personally khat ka follow wang choi hi le church ho choi le chun hapta khana cha char so chu ka chi thei chen ka chin dilia ka no me hi le ke dole so ka chi thei chen ka chi jin na hi chi chu char so chu chi de ti wanga chu ki khopna zo si social gathering zo sia chi de hi point abana so te ka na banga chu exam zo wa chu social gathering aum la chun ka chi hin prelim zo wa te prelim zo social gathering chu ai ka chi ya ka enjoy ya kong nung hin exam exam ma sang lakhat na 1 month before the exam lakhat ma sang chu social gathering a chu chi ke la chun ai thei na le kha disturb ke de hin na ja chu ke ma mu danga chu fully cut off jang chu ai thei point aji chu na changa na pha le chun na lung lai ni le chun ho point stress ta bang nong ni le chun you need someone to talk to na you need some moral support hin ni chi dia chu cho ngai ma jing hi jang le chun iti pha le chun social gathering elo iti pha le chun hi chi lai hwa chu chi de ham ti chu e ma time management balance su ngai ma ka sa jing UPSC na hong pass do hi family support apoy mo da na say tain na in ko te chu credit na sa na pinom di hin na in ko na family background of min head nom di hin neo khat nang na roots le na family background nan se thedam ke tu ta dia he le tui bung district headquarter na la ko kau ma hi and kapa min chu he le jam khuma ho ke ba hin kanu he le niam chaling ho ke ba hi and kapa he le retired forest guard a hi and u cha he le mi ko ka hi went ke hi alina kuna afford channa ka hi and alin pen pa hi tu ta dia hi manipur government SI hi and abana pa hi NTPC National Thermal Power Corporation ko senior manager hi and ke chung san anu hi le doctor hi and specialist tu genuine sa ko na to hi abana ke ka hi kanau te ni hi ne de ani ni master chai tu ta dia ama te ne exam ki ko hi okay ji chu ke ma khat family background hi tan education langa chu sei dinga hi la class 6 chan hi tuibunga St Mary High School khon kana cement 6 a ku na 10 chan hi e ho JNV tuinum Churchanpur khon kana cement te na hi Daxna scholarship ki khat kana mun hi la
hilaya chu engineering coaching khu free aina pi ohin hi chi ji ahi JNV tuinu ma kuna JNV Bangalore hi kana ki transfer in class 11 to 12 chu JNV Bangalore in kana chayin graduation here hile IIT Madrasa Bachelor of Technology Chemical Engineering background kana chayan okay to tui bong headquarter na chen ba chu na root chu na khota ta khat na pa te native ko khat dia hoi lai ham ตัวอาจารย์ที่ลังเห็นนะกับป้านะเจนนะช่วยละมูเบมเห็นที่จังละกับปูเตลังตีเกตตัวปุ่งลังเกตเฮียชิว PSC นลุงลุนะฮีนังมาโอนาฮัมมาฮีเลยไอเดียชนนูเลปาเตอิมพอสันที่เกย์มาลุงลุนะจังช่วยเห็นกับป้าดรีมจังช่วยเห็นนะตัวอีเดียวเห็นตุยบุง district headquarter คือ DC office ก็มาเห็นอากงจะขาดเขาเสีย Mary School น้องเห็นนี่ CIT สุจีแต่ว่าจะ DC office นั่นคือจดป่าเห็นเหนียวแล้วช่วยอีลุงเกล่าส่วนเหนียวค่ะนมนายอีเหนียวแล้วช่วยค่ะ district อะไรที่งาอัปเปอร์นี่เป็นสุด DC อันนี้ก็เห็นจะสุด DC สุดที่เทเลยอันนี้ก็ตีเห็นจังอะไรส่วนhigh school ก็เห็นส่วนที่ส่วนเหนียวค่ะอันนั้นมั่งเจ๋งclass 9 ก็เห็นเห็นเลย engineering กับถนนมิน IIT ห้องโหลดหิงก็คู่ก้มหัวค่ะห้องมินเห็นแล้วก็ inspire ที่จะคนอาจจะ engineering สิ่งที่กันถนนมินเห็นแล้วที่จะตัว engineering กันสิมขาย engineering ก็สิมาเห็นแล้วก็มา dream จุดที่ละ childhood จะปังถนนนั้นที่ดีเห็น IT หลุดเดี๋ยวกันมั่วถนนไปจ้า so IT จน first จนที่จะได้จน preparation กันกูเนี่ย IT ก็หลุดเนี่ยเห็นแล้ว final year ของเห็นก็ดีไซน์ง่ายแต่ private sector ก็จีนุมัมเอเลจนกันเหี่ยวลายเหี่ยวขันอมจิฮิจี civil servant หลังสุกันถนนก็จีนุมัมที่ก็ดีไซน์ IIT ช่วยให้นะสิมครับเจนนายก็สิม IIT Madrasa อันนั้นแหละเกี่ยจังกับป้าฮี social service หลังง่ายลุมีนเห็นเกี่ยวกับหัวจังอันเกี่ยวขาดพิจิตรเห็นแหละกับป้าจังเห็นอันนั้นเสียจริงอาจารย์เตะขัด UPSC มูดเห็นอันนั้นได้สาเห็นเกี่ยวกับมาบางจุด enforce ขัดเราหน้ามาจังอาจารย์เตะจริงคุยจุ่มจังเสียเราเห็นจังอันหลังขัดนักเกี่ยงกันถนนนาเห็นอันนี้ขัดตัวเห็นเลยจนเวลางานจุด that's the dream เกี่ยวกับป้ากี่บังกเสียกับ common dream มาหุ่นพัฒนาอันนั้น private sector สุขุติโลมากับลุงรุ่เบสเสียเราเห็นพัฒนาUPSC หลังจบกี่บอลตันเตะกันเนี่ย final year บาง final decision กันละเห็น graduation final year เนี่ยว่าคนนั้นส่วนเนี่ยขัดน้องเห็นจังเลยจน full หอยเสียละ full หุ่น decision กันละบาง final year อะไรเงี้ย IT sector นั่นจิเลจน private sector innovative idea ฮิลเลยสิ corporate wall ฮิน idea นั่นจะเทดิ้ง independent นั่นเอาเทดิ้ง UPSC ฮิ four wall สุกับ bureaucrats นั่งฮิดิ้ง pion bell ขัดนั่นเมดิ้ง politician ฮัน control เลยจนนั่นออกจอดฮัม PJC bureaucrats จอดนั่นละฮันฮัมเจ้านั่นเซตัน beside นั่งมา personal opinion นั่นน่ะ dream สมดี private sector ช่วยเลย personally มา individual life อาจจะกติเอาอยากให้มาเห็นopportunity สังกัดตามินนะอาบานะ engineering background กี่เลย opportunity สุดตามินจังเลยฮิจิ civil service กันนะเกี่ยวหานาช่วยเห็นเลยกับป้าย forest guard retire เห็นเกณฑ์เทียหาสตาร์ห้องจะขังเลยเห็น government opportunity สิค่าหาจ่ายเห็นเจนเวียงฟรีกับไก่นา 11 12 scholarship มีขัดพัฒนาจาระ I benefited from them นะขัดพัฒนาจาระตัว engineering coaching free กันนู่น IT กันนะไก่ขาเห็น IT ยังจะ subsidize fee เกิดเห็นนะที่จะก็เวียดเลยเห็นนะ government เห็นก็ทู government นะคุณนะเกี่ยงจากที่จันก็ผัดชุมพิยา education นะคุณนะกับป้า forest guard ขัดจันหูขัดไล่ก็หลุนไทยเลยจน I want to be part of that administration นะเกี่ยทัวคุณนะ administrator ก็เฮียก็ห้ามขัดมีอิจฉาทำขัดจะปังอิจฉาทำขัดหินคุกเขียลนะ education ก็โฟกัสไม่จังมีตั้มตาหินคุกเขียลแต่เห็นนะอันนี้เป็นอะไรดิ่ง school ขัดหอยเซล government school ขัดหอยเซลรันดิ่งกี่บัวจังเลยจน at least มีตั้มตาหินคุกเขียลแต่เห็นนะหินจิลังอาจ่วยเลยจน private individual อาจ่วย I can help 1-2% จนหินจังเลยจน administration อันนี้ administrator เห็นเลยจนหินจี society อา change นั่นปุ่นเทย์จน more opportunities อาก็มุ่งเห็นเลยนะหินจีจิตาต่าง so that is one of the factor เห็นอาบานะprivate sector ช่วยให้เราจน cities ละห้องกี่ดีเห็น cities ละจุcities ละห้องกี่ดีเห็นมาห้องคุณโดนะช่วยเลยที่ขัด district ที่จะจำปวด very rural area ห้องกี่คุณโดไอ้จ้ะ so I want to go back route นะจ้ะนะนุ่งจี opportunities อาจจะปีนานนะที่จะกันนุ่งจีอาที่ขัดกับบอลที่จู่กันลงเกี่ยหลังอันอุ้มขัดไอ้จ้ะจู่ที่หลังจู่อาจจะกันนักไก่ขายมีตั้มจากนั้นตัวนั้นที่ bureaucratic นะสิที่ very monotonous อันนั้นinnovation om low ที่ใส่ดีhamนะ
idea exchange ta na nium lo ai ba chu is record hi ve dai le is tam ta ki ai ba innovative ta tam lo inspirational hi tam be se pon I'm strong pa me ti holo hi exceptional hi lo le mi khalani na om thoin chi nang dream sa chu na idea na innovative idea talent ho hi jang thedia na ki gin ta tho me hi lo le chi lifestyle na ki adjust thei tho dia na gin chan hi chi ka ban na hi le mi na point mi bang khat chu system na chi jo when they become part of the system hi chin chu te ima cha bol thei talo na ima cha bol and they become part of the system hi chin thil khel di chu alut ma sangin thanup na nei jang le alun zo na khial zo point hi jang le chun hi chia hi mana chu mi zo si khuti hi point tu ana say tan Armstrong for me jang hin na amun muna hi ke kaloi ho chu ka senior ho jang selected jang dim se nen amo yang hi thil hi che ta bang innovative idea bol jang om hal holin education lang ham na elo le loi senior ho khat doctor hi zo wa IS mu khat ama jang a district nga health sector langa na phat am ta tong hi chi umin hi le chi ke ma mu dan hi le chi individual and independent mi bang khat chu hi chi inner desire pen chu a system alu phale they become part of the system instead of changing the system hi sin na ja chu ma ikingam ma khut na kingam hin bolta ta ingin hi jang la chun hi chi change tu ke ya kun pu do inge ti lawang chun pu do thei di wang chu ka ta san na to hi i khat ve try kidding to hi na ranking hi lung hai be lo hi le klom na hi ban service ang lu le chun lo ngum ta ding bureaucratic lifestyle ta le drive na lai na gin sa na hi le chi sei ha thom cái là cái tu này là hiện na tu à hiện là khát service rằng allocate này là giờ hiện tu tại dia bang chơi là gì đi chỗ cái tỷ hiện tại thì rằng là chun hiện chỉ số không thuần là chun xây thế bọn thì rằng là chun cái mà cái là bang chúa tu cũng rằng first rank pa chúa Subham Kumar chúa ama rằng chúa Indian Defence Account Service hiện ning cũng mà nó musa hiện abana tu chunga Manipura topper pa pariksit thodam na ama rằng tu chunga All India rank 60 cái hết kilo là 60 ai ba amang ning kuma so 300 something rank hian Indian Trade Service anu hun ama jang improve fa tu kuma IS amu hian na ja chu alang khalanga chu park home jang la alang khalanga hi ta bang ami tam ta rank improve fa hi chi hoisela improve fa IS mu thei chong inspiration la na di choi ti la chon e ma on choice hilanga chu ki settle down nu mam elo hilanga inspiration kila nu mam na ta personally ka he jang hal hul ni kaloi ho kha jang for Indian Forest Service alu chizawan ningkuma defense account mu tu kuma IS mu na ya he tu te dia bang chele body kiti hian zal masang to sei thei lawa hian ang pha tung ja to vet kiti na to UPSC nang pa si kum nga jen hin that's quite a story na story tam ta om din to I say chu this is just only tip of the iceberg hal chakhat boy say na lai hin chin preparation do's and don'ts ding advice na nga ko na nizil theina subject choose optional tale subject choose dan tale about tale interview phase dan no tricks and trades hoi neo khat na ko ra hi aspiring chapang khalenium le ana he then ding neo khat nei share the ding UPSC ki bot hi le kha mo sima jang the point aji chu a thim zo si pa ji le mi tam ta pa ji tan ena a thim very average ang pass thei ke hi hi chia ke man over 5 years akalan cha hi le number 1 chơi là mi zo si ki gung po hitin a ki gung serious in ki gung hitin na aban ke chơi le hin UPSC hi syllabus elo resource material unlimited hin lekha chu a resource study material na hol chana chu online na available hi jing tam ta hin cha chu resource limited bang ke ma personally ka follow hin na ke strategy lang chin seng katin resource ka limited sa in ka nei sun chu multiple revision jo ka chi multiple revision ka chin a resource os te ka na banga subject khat polity hela chan chi ada chu subject book khat se ka sim na ta hi thei chana in tin current affair ka at chi hin tin it is a limited resource multiple revision hi chi hi in abana choi le main soven ji phala kon answer writing hung poimo ken hila zo ka sai test series o kan join ke chi test series on ki join in practice aki nei kenin abana chole interview ho hi phala hin mock interview ki join ke chi na interview he le ale lang khana is more on the discussion side and chi board ho to na tu kum interview ho via la jang choi le e ho question dang dang na chi dong na in Manipur context ka he dinga choi le
COVID lại thì son vaccine hesitancy thì hỏi đấy bây giờ men pura mi vaccine cái cáp nung lo ham tin này chứ họ là very interactive ta bằng hiện ai lâu là khát cái đó cái chơi là bây giờ men pura youth là na drug abuse bây giờ hi bằng tăng ham thì họ về đó cái là interview hi more on the interactive lang in achian hi là interview chun nhiều khát vậy sao cái prepare là chun manageable hi nine prelim to main se hian syllabus limited na isima multiple revision chi chu kadai sa ma jing abana khat ki chele UPSC consistency angai ma jing mi khat un chu ta sim de thla khat sim de next thla khat vale le de thakit ahunga ki pat ki de hi thei lawa hian a chun nisi a pungka som sim hi jang le chun kho lo at least nisi a 6-7 hours continuously kumnung kya na sim ngai na ania pena sei dinga newspaper ang kumnung kya ki sim ji hian ja chu break ne ai la lunglut ni la ki sim ai lo le kin nei ni la ki da la chi chui thelo consistency ngai ma jing minimum number of minimum hard work jang ngai na aji chu UPSC chu anu me bang ke te pontin aji chu kyang kumngang khan la hian ha hi ja chu at least you should na comfort zone aku na sun hong do ngai hian comfort zone awang chu comfort zone anom ta uma mu do wang chu ne khat ha hiu ne la comfort zone aku na chu hong do ngai jingkal ke tho ngai jang le ki tho ngai hian zo ka se 7-8 hours ho chu 7 jingka pungse gi pungke na ka ki thoi ka ti wanga chu ning kum men ji ko na chu ka syllabus ka complete zo lo dai de tai ka tia pung gup la ki tho ngai jang pung gup ki tho ke hian chita wanga chu hi chi mu na dinga chu EPF result na pi nga mi nam na hi chi hong chu factor la ngai hian hi chi UPSC examination process ha chu long process in China choi la chun ngai cha ka sa ma jing hela aki gong zo si hin mo pong ki gut hitin guidance na selected se jang ti pong aji se hola hi mi selected homin at least means bikha elo le chun ewo emi hi jang le za dang hi jang la kho poya guidance ikila uba mo pong sima bukhat internet na khatin a hoye ti mana chu mo sin hilawin hoi mi khat hi guide elo le mentor ti khat nei wi te na ama guide dung zui chun hoi selin follow elo hoi se ki ung le wang kan dei sa no kum nga zen na ben tuition to is di se dam coaching class to na satan ben na china se ko ni chapang dang afford zo lo coaching na la zo lo hi lo le jo to banga de hi chansum lo tabang phela ma hi lo le coaching la lo mi ti craig ti umam chance ti umam nang mu da kha tua hi technology ang khang tong ma tai resource zo si zo online available hi tai tu di sana hi UPSC hin a question pattern elo a question ko ivat la hin coaching la to akila lo hi equal om na di khon a try ovin na ji a chu guidance elo le chun guidance la na thei na nei la chun coaching la hi jang la chun very doable la hin na hi jang la chun guidance la lo di ho dinga chu ai lo le chun sum nei na coaching la zo di ho le chun guidance nei lo hi le chun la di chu ka dei san hi jang la chun sum nei zo lo elo na la zo lo le chun impossible hi point ke ma ta jang ka loi ho coaching la lo hela self preparation ki nga amu jang tim se nen na aji chu online na bo na ki muta study material zo se ki muta na ja chu na ki download na nang ma on na ina na ki sim the hian hi chu chung chu na tua zo ka se game thei ha sa di excuse ala lo de hian hi chu chun tu mo na ti le chun hi chin na game thei ha sa jang chu hoi la chu scholarship mo mam ti na ki hol nga hian hoi la ya chu class la zo jang hoi la thua chu leng sum hom cha khanin ka dream ka pursue thei dem ti chu na hol nga hian na tua chi ka sei lo na pen chu le tu ta din jang Manipur government in jang ALS coaching center to ki thuin scholarship test hin na lunglut mo nga coaching na la zo lo le chun at least test sa chu na sim thei ma mai hoi sela aji chu hi chi choi le chun UPSC level competition lo the Manipur level competition hom de hin chita bang chun ala zo lo ho jang chun kala zo poi tia mu zo lo di ti na he point coaching online platform inside ti min IS baba ti min hi chu hoi sela follow jang le mu thei ma hin ka sei chung chu na chu hi chi chung chu na chu guidance ka de ye te le to Manipur government cho ta bang scholarship hoi am ham ti kholu hitin to ke ko na jang hi ilu le chun coaching la lo wa phat na choi le ilu le hin UPSC aspirant bo se ho ki lut khoma hin a student la ko means piang dim set interview piang dim set ki khomai ja ko coaching la hi jang la na guide tam ta ki mo ji hin na hi chita banga chu scholarship elo hoi layam khana hi opportunity sumam ti chu view hitin sumum lo mena chu lungneu na la lo din na abana ke rang personally available ka hi jingen aji chu adang jang wang ka pon jang la UPSC lang related be so hi le chun I'm always ready to help na ke jang
5 year kana struggle ai za chu akigum ho jang chu kyang chu open ka hian I'm ready to guide them all na hi chi chu ti ha hi chi langa struggle ho dinga ka sei no lungneu po te ken ka mu thaya hi le mi jang amu thei de hi na ke jang yu el sa chu kana la an kum kha kala awanga chu thing thing se le to hi ka sim ku a coaching no ka sim hi ta point ka self note ka sim hi ta after 2-3 years a chu a coaching chu just a mental barrier who cross na dinga ngai cha jian ilung thing coaching kala alo coaching la hon kai sanga he zo me ti mental barrier khat om hi chi mental barrier cross na dia khatam zon coaching kila ji hi na kum khat kum ni ki wala chi coaching no chu secondary ta e man notes ki sim ho ki sim ki ji ta ja ko lungneu de point coaching la lo an chu hi thei ma mi tam ta jang amu to chai tai coaching la lo wa jang ale hoi JNV tu ino ma ko na pa dahin to the highest level the Delhi chana coaching na gabolin ei mi hoi ei lo North East education hi neo khat limitation ma ban tele midang to catch up diki quality ki ha khet walam pitina mo am personal observation education lang hi vel e ho district context in ke vel hin 12 chan bang so hoi 9 na 12 chan choi le hoi lai 12 lai chan ai chei le chon is equally competent graduation lang he le ye khat choi le master mun chum long no choi hi zau hi jang la hi cha ka sai lo na pian choi hi le UPSC hin equal playing ground pin India top college tiu te Delhi University tiu te lo le engineering a top college in kai jang le chun la ko UPSC advantage na nei po ya government school in kai jang le chun UPSC disadvantage na nei po na ke ma nyung ku ma la ya Manipura pass pa jang so IS mo pa jang so NIT Manipura che hi NIT Manipura che ya all India rank 180 da la zo hi na chu te le chun graduation na so that's not a factor here abana tua mi kaloi ho ni mai khat ka het nang so ma di sa so long distance graduation a chei hi na long distance graduation a chei ya hi jang la UPSC a crack nga IS ang mu ket na lai hin da chu equal e ho adia chu gam chu ma to yung ket sap na di wang chu a ki ket sap tai wang ka tinum pon hi chi choi le hon so as a society a improve na di un lang cho hit na lai na higher studies lang hi jang la chun UPSC context sai vet le wang chun hilaya na simana chu lungneu na di om po ya UPSC chun hoi lai kunin gen thengang hausan lang education background hoi ngang hoi jang la chun UPSC disadvantage advantage ima cham po ya na UPSC important pen choi la chun ichana na thanuk mom ichana hard work na pinu mom ichana na sacrifice ngam mom na it is more important ka sai hi chi context se sei to to hi khat ka sei nung ke choi hi la e ho hi gam chu mai chi jang la hin gam chuma le khasima atam zo graduation na hi le gam chuma le khasima ke chimjin gam chuma le khasima chi ji wen kol hot ekin terek yo wen ho ki ka kyum khop ke se hin to te la chang te ka example a Delhi na chia Delhi college ana kai diwa na kaya emi ho to na ki gop thau thau da Manipura na kaya na ki gop ki bang ke ta cho Delhi ai kai no la pen so hi le opportunities ki explore na dia ki kai hin extra curricular activities ho explore na dia ki kai hin na ina la chang Delhi gam chum cities na na ka kaya mi to ke na kin tek lo na knowledge na expand lo le chun gam chuma kai lo om po ne chi ja hi lung e ho no so mi e lo e ho men pu mi ho lung nyau na khat ine ken na kana nei hi mental barrier ti ta na self doubt self confidence hi ja hi chi hi e ho lung thima um me ni chi hi ngau hi tin e po to le aji chu la ya e ho condition na condition wa ku na gam chum hi chi chane thon da we should be proud of ourselves ka tin na aji chu medang kol dang ho kha khoi chi le chu hi ta ya Grayson jang sinzo long dim sia de hin na e ho he la get thia sa na la ki sim tin tin Grayson jang ki chai hin cha we should be proud of our struggle hin cha lungneu na nei lo he la opportunities zo hi kha la ana hunglin ta yo la lai chi opportunities so ka avail thei dam ki zo hi hol le di hin ni chi hi kha de sa okay is also to say in interview he mi ho na question interesting mama khat hi na ke yang interview tampi ka bol UPSC interview wa ka bol ka pon hi wan next time help khale neo khat ke question hoi jong don pin lan na social opinion hoi na point of view neo khat ngai no min first pe na chu question an do wa chu epidemic Manipur drug abuse kham thei boli banga tam ham chu pi ham na san na modan he chi hi kan UPSC interview jang kana sein na kha chairman nu ne do hi na hi lang ken jang ka sein madam hi chi hi drug issue hi eval la hin
combination of several factors here na and geographically I vet len ho hi board ke ho Manipur hi Myanmar to border ke hi ben Myanmar lang khoi le golden triangle ke tin drug center hin all over the world drug center hin na hi chi South Asia country la ho hin hi chi aku Myanmar aku na through porous border ke ne wa hi free movement region om ji khon i dei dia mi chi le hi le porous border hi ke ja hi illegal drug trafficking hi omin hi chi ja hi Manipur availability atamin na chance of availability because of the illegal drug trafficking na hi chi reason kha hin a second reason ka sai ke choi hi le hin tua youth ho hi Manipur hi le job opportunities al homin education facilities ang hi high school chan ka education facilities ho ni jang higher studies a ha in na aba mi tam ta gen the ha sa tam zo mi zo si Delhi Chennai Hyderabad ang zo point ja youth tam ta hi Manipura gam chuma le kha sim zo lo le Manipura dan le Manipura job opportunities am lo ja so they have lots of free time na a free time chan le and empty mind is devil workshop kitin na mi chan free time ne hi chilanga chu a ki divert hi chilanga chu ki puimang thina de chance atamin hi chu second reason katin na a third reason choi le chun some nexus between different hi chi hi as a source of funding a different organization insurgent group ki ti ho lang ho ka kamin phai na hi chi nexus sam kha jang hi chu ji jang hin te ka tin me na ka focus choi hi le chun ke ho international border ki hi win porous border ja hi illegal drug trafficking jang tamin a second na to youth la education lang to elo e ho development education economic opportunity chilang to kan tinga okay to ke original question kan do di tai India independence na 70 years ta banghin Churchanpur ai lo le Manipur pumpi ve dai le na India as a whole ai ve dai le lampiam ki sim zo lo government office o tam zoi ve dai le efficiency na sata ki ba da hin chi funding je ham corruption je ham ipti how do you see if ham nang na opinion for example water supply ti ale department in hoita supply zo lo fanum lo ham lo sincerity ki ba ham lampi ti le tu chan pi super power ti ba wa le vi khulak lai lai yena lai cho hin nang no opinion pi ham e ho context hai vel hin na I power oi ki het point aji so India hi vel democratic country democracy hin dan democracy ati vel le chun power chu koi ko ma mi lam ko ma ni jan I power ki het bo ven adi chana chu lampium lo le e hon I demand ngai hin I politician ho administration ko ma I pizza kai no walam pium lo elo le chi pizza ka khu walam pium lo na kalam pina sip lo le kum ke na kan support lo de ti ngai hin na elo le chun administration te ka na banga chu office en chi ho te tau te corruption ometive corruption ometive na corruption pipike je na sumpi je ho hi na ji sang chun e ho ki lung tu henten e hi chi government ki ho dinga free a government in free facilities a pi hin pizza kon sum ka pi dan ti e ho ki right so ki demand le ho na an ma chama chu government official ho chun hu accountable di hin amo chu e ho mi citizen hin I right mi hoisen ki aware hi chi chu official a kon ki demand le hin na hi chi chu ma cha ding ka mu in tu a jang election hu nai ma jing ta in election hi tu a ka sei ilung lampi ho na sei in tui ho na sei hi chi ho hele e hon mi pin I than lo le chom ho kai lo de hin mi pin hoi koi pen chu ke than le hin e ho gam sung e ho society sunga hin thil pa hin pu do dem hi chi election criteria hi chu criteria ki nei hanang development should be the main motto of the election campaign hu hilana ichan ham khanan jang hu khang to hi chi tua lampi ho chu adi chana chu sel basic ni na hi an adi chana chu lampi chu mon jo si every village cha chu lampi pakaro chu nga hin na hi chi ki sanang chu ki demand zo lo hin akoi chu ngo di tira chu ngo de tam na na hi jang at the end of the day e ho milhama ma hi oben e ho voter ne zo si eligible voters also we have our own responsibilities na responsibilities in the event koi pen chu vote nova koi pen chu vote lo dham na koi pen chu ki support the development chung khatam na he ji chu hin well aware citizen ngai ma ka sa chelanga ha tu chana hi emile hoi mi pi de lana ki thanga na muam election chu election voter chun e ma ka ki chia chu e ma ki vote hi za akilhan mi pi de akilhan ti jing lo de wam aji chu mi dang ka ki vote ai ma ka chia ka ki vote hi za mi pi ho hin tu chana emile hoi person is adin chipai ka de da ki vote ama helale hum ki dictate ham gan point ham ai house stand dictate ham ai organization hon dictate ham cho je advantage lawa corruption ti san ham asumum lo hi de mai lo corruption ja lampi ho ki bolo tui official lo lampi lo basic need cho jong hin sa ta ki bare cho sinang mudan pi ham
society reflection na point of view kung ay namin na funding bang chule central government ako na chu hung nan te na aji chu UP khat s ka ki go live jang ko scheme tam ta kasim no vin to rural area lampi pakarot huna dia pradhan mantri jan dhan yojana elole chunjal abhiyan ti scheme tam ta omen scheme ko simla hoi a hoi the hin na jang le men pui hung thonai vet la khat chanom ji la wa hin to health scheme jang tu lai ta ha ji ayushman bharat na hi ji hoi tam ta omen le chun government langang chu fund chue le chun more than sufficient hi jang hung nan te na he chi political angle langbang choi le chun tu ta dia hi student ka hi jing na lai ni hi le chi lang hi ka ha comment num point kai not the I'm the best person ka hi point nai chi lang ka comment na analyze bol de chu more education lang hi le chun e man in jot chai ja chu idea ki share the in le hi chi lang sai na hi le I'm just third person aku na ka het ngan chang hi ji na ken ka sei chu might not be the best reason hi thau moi mi the ni chi lang a choi le ka ha sei num point question khat kan dong non line na ikam su sim phan di an hin political aspiration nal ta union territory hill jalen kam min din ngon imu masan ki boin na choi ni kam sim phat dia ma hilo le simple basic good governance hoi time po do the te le ni india a hi good governance hoi tan ki zui indian policy le a paper dung zui a plan le project ho ki zui le ikam sung hi i ma chadang fine ngai lo hoi tar ki bol the dia na mo kha he chilang he le chun state ki mojang le chun ami pi ki tu lo la kana lo hin na cha chu e ho ki ka ki tu ba tuan say good governance na transparency elo le chun he chi different accountability rule of law na he chilang zoi focus masale hen ama cham cham chu igam ahung nop le chun ma sang sang hung khang to te hin na a state chu ki demand ngang alam kai lo de alam kai ki sum lo le chun pi ka na dem ele ki kina lo ki de hin na he ja chu hinge state ang so demand di jana he chi demand to tu chun e ho ke ka good governance hi focus ma saw hitin citizen hi aware je mo hitin accountability hi increase mo hitin he chi different administration and transparency na rule of law na efficiency ji ho hi focus hitin he chi ama bana chu le state ang chu demand num la chun well and good na there's no wrong in that na he chi chu le chu abana demand hi jang la chun good governance lang hin na to a chi chu present context ai bol thei pen hin ho khut na jong pen hi na good governance lang ga focus hi chu hi chu tu te dia chu wedding a chu hi chu good governance lang bang chu dei sa ma corruption hi isay ay la simple ta aba bangin na it's very deep lying hin manipur din mun vedin hi corruption hi generation tampi hi taum den dia na muam hi lo le bana ko nam re kalong khela ka chai yen den kin chana itina muam corruption hi isay la hin amen pubo se hin mun jong sen corruption o men na just relative hin hoi la chu mun khana sa state khana sa tam hu me the state khana sa lom hu me the hin a corruption so la thing se la son o me na ami zo sen ki tu kha hi jang la ke ma bang chu I'm still optimistic na aji chu to ai khang tha ong ki se be hin generation ong ki khiala hin new generation a hi chi system follow num lo hela atha in khial num tam ta moment tu ho vela jang to UPSC lang to hela IPS a to corruption bol num lo ja transfer chi za nong dim se la hin na izo ta bang hi vela chun hinge tu present context a chom jang la future generation a bang hi khang tong hung ki sep tha to hung khang tong tha ho bang hin society elo le chun India as a country a ipi ki bol ki khial theidam elo la corruption hi ke part ka hinum pon ke ma I want to be the change that bring in the change I want to be the part of the change ti na he chi mindset ne ya khang tha hung ki sim tha jang om helo ni he le chun not jang khan awang chu ki chai di hi poe jan tu nin mi khanin hi chi decision chu la ngang jingin mi khan la le chun to a drop of water make an ocean ati ta bang khun na hi ta chu khang tha khat le ni hin hi chi chu hung ki su khom le chun might be some years down the line a chu wang chu optimistic a phalang te la chun hi chi sang a sung lom ti wang chu ka gin cha ya to corruption is a theory na say na la office an hong to tel le hin na lo na signature ji na hi lo transfer ne no mam ai lo le nang kum tampi le kha hasima na sima MLA mala cha hello kharin chun chin bolon ti di ha cho live video na prepare thau dam asai thau to practical hong ki bang na dem ki het talo na hung at hung ki join le bang chun theory to practical ki khia jing jang live che le it's management hi na politician kha chu le kha he poi ti lo bang chu kanui si the de pon mi pina hlan do hi mi pina hlan do kha chu in a democratic country chu mo chu thne hi na hi jang le chun politician kha
จูเกมาสิเนเรกติวันอดีเราอิเซเลจน I still have the power to say no จ้ะอดีจูกี่โห central service อะคู you have proper safeguard กันอีกเท่าเห็นอดีขัดจ้ะเซเลจน I need to follow it นะ politician จูมีเป็นอะไรนี่มีเป็นอมวลลำไก่เดียทันไอ้จ้ะจ้ะทิลผ้าบัวเลจนเลขาแห่งเลขสกูลกาฮิจังเลจนI'll agree follow it นะฮิจังเลจน politician ฮิมันนะจูทิลซีบัวเลจนก็ follow เตะตีนายบัวaberทิลซีขัด illegal ขัด boarding อ่ะอีสโซจังแล้วก็บัวเรามันน่าจะก็ service terminate ที่ปีกิดเห็นเราจ้ะอาจจะ safe ขัดกันไหนนะอาจจะจะเปียบัวเดี๋ยวมัน transfer ปีเดียวเห็นนะ terminate ที่เราเดียวเห็นฮิจาจะเนี่ยขัดมีเปลี่ยนมี individual หลังกินของกิจกษาน่าจะจะเห็นที่จะให้มันปูบอยมนะครับจะกำลังโจดิ้ง transfer อันนี้สุ่มเปียไง transfer โลน่าสุ่มเปียไง promotion อันนี้สุ่มเปียไงจะ reality ในบ่ายที่ part of the ping pong simple question จะปังหัวเหตุนี่ก็ได้เนี่ยขันโดนมองมินนะ scoring good marks is the real test of good student for example school อาจจะมีจะเอาเสียจน headmaster teacher จนpass เอาบ่ hero ด้านนี้บอลสไลด์ pass เราป้าเดี๋ยวจะนิสัยและตัวสาธิตจริงที่ education ที่ define ที่ทำบางทีนู้นเลยป้าที่เห็นวิจารณ์ officer นี่ไง expect ป้า how do you want to educate the parents of the day hi chi hi ke man kan tu khain aji chu class 10 ka hi hen hi la kha top tinga kan ki top ti chu lungge la nom hi la result ge pula fo na ko min hi chi lai cha pang ki ne la fo na class 10 bona fo ki chu I life career ke chai ki ba sa ji hin za to ai nung ba le chen I ma cha hi lo dan chen na tu a fo hi ba chi lai chen ke thung the hi hi chi hi ho education hi systematic ho manipur se hi point hi chi all over India education na ho I chan ham khana I khang to ngai yo elo le systematic reform I pu ngai yo hin aji chu ni khana just a number can decide your future hin na class 10 na board exam ma thom nu ma na chu na hin kwa loser na hi point na hin chi chu tua khang dong elo le student ho ko ma chu ka sei nom choi le hi nge hi chi class 10 board chun na life career chun decide ko hi jang le chun le kha chun na le kha simwang chu lunglut ngai na le kha na sim lo le chun education na chu background foundation na strong sa lo le chun na future career la chu chanam khan harder som de hi na jang le chun just because 10 12 board na mak rom nu ma na chu la sin na life end of the career ti agia wang chu hi po na abana parents ti ho jang chu hi la ka dei sa ke chu hi la kha tua rank elo le chun percentage so important na jang le chun every child is different again abana generation a sanga next generation le kha thim che hin and I dei sa kha chu I cha te chun a sanga chu hoi zon nan het me the hin na e ho I dei sa na chana I limit le I cha te chu a more real potential la freedom ki pilaw hin hi chia e hon officer se elo le hin UPSC se elo engineer medical ki te sin je sang hin cha te ho athanup na lang elo le amo hi I pilang thanu mam hi ti hi focus ho hiten na athanup na lang zo chun support ho hiten hi engineer thanup la kha chu engineer na so le chun a field hi hin amon nong sa thei lo hin science hanum lo kha chu percentage ti na percentage hoi ja science na la sa 12 percentage hom ta nu mu le chun piza chapang pa chu mo sa thei lo hin athanup lo na khana chu a ki sol te le chun mak chu a hoi an mu zo lo de chu he na ja chu athanup na lang a hi thei chana wang hi chapang hoi ye thanup lang a so lo hi ten hi jang le chapang hon athanup na an he thei na diwa chu career guidance ong ai ken na hi chi career guidance ha choi le chun tua school ho jang role ho maintain CSO jang role ho maintain na career guidance hi hoi sel bol hi ten chapang athanup na chu hi chi decision la apala well informed decision hung hi han lang hi chi kamasanga hi chi opportunities hi chi opportunities la hi chi kathanum pe ne ti an se na dia chu opportunities ipipiu mam ti het ngai hen hi chi career guidance elo le hin hi chi awareness o hi focus o hi ten hi chi focus chung chung wa chan cha ti ho che athanum na langin solo hi ten tua job langa jang hi eval le hin ami pi zo si hi zo ai sei tan UPSC hi mi nu mi pa zo se UPSC ki mo adei pi jing na a cha te thanup lang lo tua coaching ka kai lang chon noise coaching noise class tama atam zo chei le after 1 2 mana ki he UPSC lung lut lo jang anu ten UPSC ku sa num ja hum num ta college kai lai ta bang class ong thani la thum zo la class ong jang hin na he ji chon UPSC se sang te daw te elo le government job se sang te daw te
every field chi the hin tua aphat na hi hola sang neu kan entrepreneurship ngum kin tai na thil neu cha na to na chu alina neu point mi khat ki wa na chu it's respectable hin na I bol the thin langa solo hitin job jang government yang la hin diversify hitin UPSC bo se government job ang point job jang tim se hin na SSC banking chidang dang hin diversify in chi hitin icha te chu ama thanup na la kho poi examination e ma thanup na wang chu enforce bo ta hitin aji chu e ma isunga ko na hung lu hi jang la te ka na ma ke kumnga ka lu hin ke thanup na an chi lo hilam kumnga chu I'll give up cho kumni kum thuma chu ka nga de ta cho helai chan ka hlun zo lo de hin jang la ka yang ka thanup na kan chi ja chu ha tin tan la ki pang tin tan hin na ji a chu thanup na la nga chi hitin ja te hi support zo hitin limit lo hin na support zo le wang he ka de sa tu ne last question kan do nom chu igam sungi vedai education high school ka hi mi asinga ki om hin class 11 and 12 jong dim piao min graduate jong mi hin mi tam zo chu government kam dia ki expect hin a hi ba chu a reality chu pi ham ti le only few lucky one a hi lo qualified efficient ta ho chunan mo di hin adang ho se chu mi hal ka chu Delhi Mumbai metro na tonga hall na tong hola chi de na ke kha chu private school a lo kham lo wa hi lo lungkim lo a to di hin adang se pi lo diu tam chi khang tha te adi ai na sta ngai to phari lo ham a hi ma jing ya ikhat tua e ho society economy ang self sustaining na hi ngai na tua he le government nangan chang khat le hen e ho society a kuna mundang sum ki pidok ngan chang hen ni chi dia important pen chule entrepreneurship zo ase ma bangin na government job ki depend po te bol the ki ka tu la ang ha chi jang te kan nyau cha se anyo lin point restaurant ho jang na ang hon pen tai chi ta banga he hoi lai let's not depend on the government job hoi la ya chu e ma ona hoi la ya chu sum ki lo them na e ma ona ipi thil tha in pu them na tua education langai tiang la tua coaching center ho jang an honovin library ti ho system an honovin na tua mun chung chuma hin diversify bolo hiten aji chu e ho economy hi self sustaining hi chan wa chu e ho ki ka money circulation din na chu te lok en thei ta na ke tong jin tin e ho mundang aga ki pido asi cho money ho economy song lut lo ja ya diversify bolo hitin ai khat a bolte elo le chan hi chi business mindset nei zo si hin entrepreneurship na jilang hi focus le wang chung ka de sa ki pa ma jen tu ne ai UPSC kum tam ta zo hi ai thing la mi te chin ku ki mi zo te la hi nang nan crack ki hi I think there is a hope it is a at the end of the tunnel hi lo le silver lining khat a hum thai chi midang tampi no la ke ding in charom in na hin koi mi tampi de inspiration le mal som na hong ding Hornbill Cable Network kon in days na kan lan win ni ki ho du thu sam dan le mi ho zo se days dan le chun khat ve don try kill and IS nge hi la sang pen ni mu thei nge ding ni nan give up lo how ham din kan days sa win tu na part ta ma nei page na chok ki pa thu kan se in tu ne hi Hornbill Cable Network viewers so ading hi last message say nom na ne ma tu chung ka ki ka lo hin na te le hen UPSC kan munan e ki pa pi dim se nin personally ami kom zo si ka sei the lo ja so Hornbill channel man cha ka sei hin amun munna taw na ina gel to hengang elo le amun munna ka het hengang ka hello moral support in pi zo si na bon se ke chung ki pa tu ka sei tu chung result ahung su zo wa jang amun munna e ki pa pi zo si na bon se ke win ave velin ke ma ko na ka ki pa e te su kan he sa hi abana tunya Hornbill te amo chung ki pa tu ka sei hijita bang platform interact na dia platform e pi na sin ka ki pa e weekend on NKP tu ni ai UPSC launching hat ching hoi how kip all India ranking 673 here ama opinion la ngai dan thampi sa tawa yain alive history le testimony aparin hi jil thading tampiom nge din ka ging ta khang thak le kha siam ti adin hi yai kha learning lesson le guidance hoi ta giding gin tarwai sa tu ne holim te kan opinion banga YouTube la maintain comment section on holim nangai dan ten kum tau zel kon nge da weekend hon yai tan azauta en tu te te na to ki pak to kon ge na he